Kuzwelile hle kuthi uManqele akaphendula kuzwelile ke kulokhu Manqele muntu ongaphendulanga uphendulile kuzwelile yamuntu ngisho ekhohle ukuthi uyishayekile amahloni nje agcwele amehlo siyaba ngisho ukuphuma nje eminyama saba ngisho ukushiya nje isikhiye phansi kwetshe eyiphoxekile yena angifuni ukuqama manyala lento eyenzakalile lesi sifebe nje lesi lento bana ukuthi umgodi dala bayithola wayikhokhela imali ngoba umgodi bengelana le ntombazana umgodi usile ngutshela usile umgodi lo umlala kahambisani nomlalo lo uyinika imali wayidonsa yayithulile zonke indaba uyabona nje kukhulu okhishwe le ntombazana wena kwi-CD Manqele uzobola umgodi uzomnaphaza ngey'ndaba ayikhishwe le ntombazane ayopheza uba ney'mfihlo ney'feka ey'khohlise Manqele echaza intenga akakhohleli lo akanamkhuhlelo akanalutho ukhohlela nje umkhohlelo wokugcina umkhohlelo wokuphoxeka uza kuyibona lo Manqele pipili yavutha zake lale engadlile ngutshela inkubo uzayidonsa ngamazinyo phapha uzophela uma ekusuke engalale epoka ekhalisa kwengulube yonke into iyaphuma kusasa kwishow hambe kolifebe uManqele hayi ubona into inhle ngaphandle uyihalele ngoba phela wabona ubuso wadida ubuso hawu amdelisi isinene amneka manje intombazane amneka manje lokho ungasihloniphi umvuzo utholile umgodi uyayisiza nje kungalali namantombazane ntsheda akayibambe lapho abantwana abadlali akufida ngesinene uyikhiphe zonke indaba usuhefuze kanti icuphile lento efuna emasusuzo wayo wayikhwela uyingaseyiyeki ngoba manje wahlukana nayo iyabhubha Manqele uma ekusuka ekhala ememeze engalala epoka